alaikum, hallo en hartlike welkom by Pro. Ek is Abida Dixon Mohammed en vandag gesels ek saam met Rishta Arend Badin in haar kombuis. Assalamu alaikum julle, ek hoop dit gaan goed met julle. Wel, soos julle weet, dit is die eerste Saterdag van die maand van Ramadan en ek hoop ons gaan sommer 'n goeie maand hê inshallah. Maar ons is nie nou hier om te praat oor Ramadan nie en julle weet, daar is ook die tyd vir Pro nie, né? Want dit is die maand van Ramadan. Assalamu alaikum Rishta. Wa alaikum salam Auntie Abida. Rishta, kyk hier, jy gaan nou vir ons die eerste Ramadan treat maak vir vanaand, né? Vertel gou vir ons kykers, wat gaan jy vir ons maak? Okay, so I'm making chocolate puffs. One of my personal favorite. Okay, en wat is jou bestanddele wat jy het vir ons hier? Okay, so you're going to need 3 eggs, Ja. quarter cup of fish oil, teaspoon vanilla essence, Goed. 1 cup of sugar, 1 cup of sour rising flour, half a cup of cocoa, baking powder, and some boiling water. Okay, niks chocolate sien, né? No, Not not in chocolate, the actual see. batter, no. Okay, We'll no. move to chocolate a bit later. Alright. Nou sê gou vir my, waarmee kan ek vir jou help en waar begin jy? Okay, so we're going to first start with 1 cup of sugar. Yes, gebruik jy hierdie. That's Ja, en dan 1 cup of sugar. gaan hy hierin. In your O, okay, net so. Alles. That's everything. That's Alles. 1 cup Goed, ja. with a quarter cup of fish oil. Alles. Everything. Okay, ek wil net seker maak. There you go. And then your vanilla essence. Vanilla. Alright. En dit is omtrent so 'n lepeltjie, halwe lepeltjie? About 1 teaspoon. Alright. Goed. Then we're going to En dan mix moet jy this. So while we mix this, you can Yeah. prepare the eggs. So we're going to add the eggs one at a time at room temperature. Very important at room temperature. Okay. Maar wat ek nog gou wil weet is, krak ek hom net oop en dan wag ek vir jou voor dit daarin gaan of doe ek While I start mixing, then you can start adding one at a time. Okay, alright. Nou okay. Nou mix maar daar en jy weet mos nou al die mixer maak geraas, so ons gaan nou probeer maar om nie te aan een praat nie, want anders gaan julle in elk geval nie worry. Okay. So it's 3 eggs, one at a time. Dan gaan ek maar krak. Yep. En jy is seker hy's nie vrotty nie? Now I always smell my eggs before using them. Dis presies wat ek doen. So ek gooi hom in. Does it? Kom ons so in hierdie kant. Oeps. Daar sê. Mens kan sien jy, mens kan sien ek is 'n bakkery. Sien jy nou? Daar sê. En dit is hoe mense nou gou gaan weet. Abida jy kan nie daai doen nie. What happened with smelling the eggs? I also made that mistake. So that's why you obviously learn from your mistakes. Ja. So I once threw a rotten egg into my batter. Oh, no, It was definitely I awful. don't. There you go. That's it. So add 1 egg at a time in order for the eggs actually to Goed, fall die eerste dinge zijn so aan, ja. Okay. into the batter. Kan iemand na agter net vir my 'n lappie gee om my handjies af te vee toe? O nee, okay, sy's nog kwaai. Sy's kwaai. Sorted. Julle is 'n bietjie stadiger agter want sy's te gou vir julle. So you can see it's Okay. nicely folded in. So now you can add your 1 cup of sour rising flour. Okay. So rising flour nie koekmeelie. No, sour rising flour. However, if you don't have sour rising flour, Yeah. you can use cake flour and just add 1 teaspoon for every cup of cake flour. So Okay. basically cake flour and sour rising flour are very much the same. Sour Yes. rising flour just have the baking powder in it. Okay. So we're just going to fold this in. Nou word hy weer gemeng. Just mix it. Alright. Maar ek moet sê ek is nog nie 'n bakkerie nie of 'n baksterie, maar ek hou van die mooi goedjies. Yes. Dit is te oulik. It's because it's heavy duty, so it's not going to necessarily break easily. And it's convenient. Convenient en ook lekker duur, né? Julle sal mos weet, ja, julle sal. And it comes with different Goedjies. attachments. So this is for basically a light batter that you're presenting. Then you get one for frosting, and then you get one for dough. Okay. So it's an all-in-one convention. Nou laat ek gou vir julle sê, as julle vir my wil bederf met so 'n mooi ding, né? Dan gaan ek definitief leer om te bak. En dan asseblief tog, Auntie Elsie sê sy het 'n boek vir my. So die boek wat sy het, julle gee vir my die ding en ek doen al die resepte uit Auntie Elsie se boek uit. And then we all come for tasting. Okay, So you just want to take your spatula. Ja, ek gee maar vir jou. Okay. Nee, gee As maar you vir can jou. see, the flour tends to Sure, goed. shift all over. So you're just going to shift that down a bit. En dan laat jy hom nou weer 'n bietjie gaan. Not yet. Goed. Nee, ek meen as alles nou klaar is, dan laat jy hom nou weer 'n bietjie gaan. Okay. There we go. So. Let me just pop that in there. Goed.
I'm going to mix it just for a couple of Nog 'n bietjie. seconds. Alright. Just for it to fold nicely in. Al die Elsie my sê gaan my steek by die mes. So does hy. So what? Maar voor ons gaan verder gaan, ek moet sê nogal nou, ek het nou al 'n paar van hierdie goed gesien al, nee. Maar ek het nog nie hierdie ding gesien nie. Wat maak hierdie ding? It's it helps it, how can I say? I think it helps with the splashing and the spilling of the flour. Oh, So what I did last night, I actually made a kilo icing, right? So Yes. a kilo icing with 1 butter. Yes. And everything just because the cover wasn't on. So it does play a major role in splashing all over. Okay, daai is nogal nou okay. So okay, nou het ons vir daai. So now you have roughly a half to 3/4 cocoa, right? Cocoa. So you can use ordinary cocoa or you can use Dutch cocoa. Alright. So Dutch cocoa is just a bit more darker and more richer. En proe dit ook 'n bietjie bitter, meer bitter. It's more intense. It's more, it basically enhances the flavor. Okay. What I tend to do is I use half, just for a good balance. Alright. Is niks anders by behalwe die cocoa nie. But you're not going to throw that in yet. Okay. We're going to mix it with a Die water. Okay, gooi maar in jou water terwyl ek gou jou cocoa beskou. You're going to throw the water in the cocoa. So we're going to use about a half a cup of Water. water and mixed in there. Okay. Hou my mooi dop, wat is die helfte hoor? Ek sal sommer alles ingooi. I'm sure we can make There we it. go. Except And that will be. That's it. That's it. And then you'll Okay. basically En nou just wat mix geroer. it. Yeah. Enige lepel? Wat Anything. It doesn't affect the taste. Is it? Okay. So hy word gemeng voor hy nou ingegooi Before word. it goes in. Why is that now? In order for it to fold nicely into the batter itself. And what I find is when I use boiling water, you Yes. use it almost immediately because it enhances the taste of the cocoa and it folds much easier. Where the clumps and the lumps are concerned, Yes, it folds yes. much easier. I know some recipes does add the water and the cocoa separately. Okay. I prefer it this way. Alright, nou kyk hier, my ding maak 'n bietjie klonte. Ek gaan maar nou die oorgee vir haar, laat sy maar nou al die klonte baie mooi uitbly. Bly julle ingeskakel, ons is nou weer terug. Ja, wel, ons is nog steeds besig. Sien julle nou? Kan sien dis Ramadan. My woorde en my tong begin nou vas te sit, nou kan dit eers uitkom nie. Maar in elk geval, ek gaan later proe man, want dit mos nou Maghrib is, né? En wanneer Ramadan mos nou afgegaan het, so moenie worry nie. Rista, moet jy so aspres wees, man, ons los dit nou gou so. I'll try not to be. Alright. Nou kyk hier, ek het nou daai ding nou gemaak, maar toe sien ek nou trek 'n bietjie droog, so ek het dit oorgegee vir jou. Laat jy dit maar nou baie mooi doen. So nou het jy dit nou lekker glad gedoen. Nou wat doen jy nou? So now I'm going to add the cocoa, water, into my actual batter. Goed. Okay. So you're going to pour all of those in there. Ja. This is a half a cup and a half a cup. Half a cup of cocoa Yes. with a half a cup of boiling water. Okay. Maar nou kyk hier, soos ek nou vroeër genoem het, né? Ek het nou was nou by ander wat nou koek gebak het en sulke tipe van goeders. Maar ek sien nog nooit gesien hulle meng eintlik nou die cocoa met die water hè. In jou opinie, soos jy nou gesê het, dit is nou al 'n resep wat jare in hele dinge ingaan. Maar is dit baie makliker so? It is easier only because you won't get lumps and clumps. And what I find is that the cocoa and the water basically balance each other out and folds nicely into the rest of the batter. Okay. As if I should throw it in separately, Yes. then I'm going to get some cocoa there, some water there, some batter there. So I just prefer it Like the that. easier way, so a good balance. Okay. Alright. So jy gaan maar verder aan daar, terwyl sy nou vir my werk gegee het om nou hierdie goedes hier in te sit. Nou sien julle ek is nog van die ouers, né? Ek het gesoek nou die botterpapier om die botter nou te smeer en dan om die plaatjies uit te smeer. Dit is mos maar hoe ons werk. Maar sy sê vir my, hoe sê hulle? Papercups. En dis nou wat die nuwe span doen, so nou okay, ons And los what dit maar also dan so. it does, because it has a little pattern on, Yes. so as you pull it off, it leaves a nice effect. So we're all about the looks in this generation. So while I Weet mix julle, this okay, one, so gaan jy maar aan daar so. So as hy nou klaar heeltemal nou daar is, dan waarna toe gaan hy nou? Gaan hy net hier in? straight into there. Straight into. So it's not going to also need a lot of mixing, Yes. just a wee bit in order to fold the cocoa into the batter. Okay. And then we're going to add a teaspoon baking powder. Net ene. Just 1 heap teaspoon. Okay.
Maar kyk hier, as ek nou met my bakpoeier nou vergeet, sal daar 'n hele flop wees nou. Okay, so it will only because your baking powder is your active ingredients. So this is basically going to allow your cake to be fluffy, going to allow it to rise even more. Because remember with self-rising flour, there is a rising agent in there, but this is going to basically give it the kick it needs. So it's going to bake more fluffier, more risen in other words. So it does play a massive role if you forget your baking powder. Okay, you just come flat. It didn't come like a pancakes. Basically, if you forget. I haven't yet forgotten it, so we're still on the same page. You're on the right track. So I'm just going to scrape again up on the sides. Maar nou kyk hier sy onthou daarom haar bakpoeier. Onthou julle daar was mos een keer wat ek mos nou ook by iemand was toe die een nou vir my 'n lekker koek gemaak het en toe vergeet die een ook mos nou lekker in bakpoeier. Onthou julle daai ene? I don't think it affects the taste though. I think it's more the texture of the cake. So Okay, I'm sure we can get away with it. Ek sal nie weet nie want ek bakkie. Hulle sal weet, so ek vat maar haar woord mos maar nou vir daai. Okay, daar het sy hom nou. As ons nou moet nou vir hom nou ja, hy sal natuurlik meer, hy sal nog oorbly wanneer hy is mos nou nie so groot om alles oor te ding is, nie? So this specific recipe gives you either 12, 24 centimeter round cakes. Goed. So that's the traditional ones that our moms used to bake us. yes, yeah. 2 of those or 24 cupcake sizes. So you can play around with the recipe. I sometimes make 1 tray of this Yeah. and 1 flat cake. Yes. And it's fine. Alright. So it all depends on what your function is. I'm just going to take off this Daar sy. and my spatula. Lyk nog My 'n ou spatula. Lyk dit soos een van daai hoetjies kyk hier. Or a self-eating. So that's our batter. And we're also very modern. No, auntie. We don't take a spoon and throw it over. This is called a batter dispenser. Sien jy nou was presies sy. Sy hoor nou net ek praat van oudtyds en modern. Nou wys sy nou vir my hoe modern sy nou eintlik regtig is. Maar okay, gaan dit los. As mos nou haar huis, né? So ek moet nou mos maar nou toelaat om te doen wat sy in haar huis wil doen, né? It's also better because it doesn't mess that much. Because if you're going to put the spoon, it's convenient. Maar jy sien 'n tydjie of 'n ding wat nou We're going to measure with the eye. We measure. okay, so laat ons gaan sien. So let me show you. Wat gebeur hier? So the batter's in there and you're basically going to pull the lever. Does hy? Liewe jammer, kyk ek onder uit ek soek vir 'n dingetjie bo om oor te gooi. Can you see? It's not spilling. That's what I love. Jongspan, julle maak ons ou mense klaar. Dis regtig. As regtig. Can I have a Kyk go? nou daar. Laat ek You're sien. just going to pull the lever over. Over. Ek gaan net maar 'n bietjie laer hou want ek neem mors ek neem. Does hy? Harder. 3/4, fill it up 3/4, a bit Is more. hy genoeg? Just a, Oei, dit. Okay. does hy? That's enough? Jo. Jy maar julle daarom, né? Okay. Can you see it's no messing, it's convenient, it's easy, it's Ja, quick. maar dat is die punt. Dat is die punt. Die punt is julle moet 'n slag daar. Kyk, hy's te veel. That's fine. We can maneuver that at a later stage. There you go. Does hy? Maar liefste so. Ek is beïndruk met hierdie goedjies, So maar with the machine, this gadget should come along with. So whoever's giving you the machine, hy kry hierdie kom does by. hy? It has to be. Tog is. Yay. Nasai? Yeah. Ek kom Can you see you getting the nick of it? Ek kom daar, maar ek kyk nou wragtig wel vir 'n dingetjie bo. Dis hoekom ek vir jou sê nou waar is die Pull it over. waar is die tydjie wat die bo moet kom om die ding uit te gooi? Ai, liewe jemmel. There you go. Dis hè. So gaan hy sommer toe of lek hy nog onder? Nee, it goes close. You just pop that over there. So what we're going to do is with the one that we made wat too 'n bietjie much, te veel was. we can put it Gaan on. hy daaroor. Just because you want nice level, one size cupcakes. Definitely. Does hy? Ja. Oh, So ek is seker dan gebruik jy seker nou hy beker sommer vir baie goeders mos Ja. nou nie net vir een dingie want hy's mos nou and you know what lekker is nice, spaarsamig. especially with pancakes now because it's Ramadan. Yes. You put your batter in there, chup chup, In die pan. in die pan.
instead of a whole lot of buckets and spoons. So I think it's the best thing since sliced bread. Auntie Elsie is mos nou heel wat ouer as ek mos nou, né? So dink Auntie Elsie nou 'n mens moet nou saam met die jongspan staan of moet 'n mens maar nou net Auntie Elsie wys vir my I want. Ek weet daarom is so mooi nie. Ja, mense kan seker hier en daar 'n bietjie 'n verskil maak om iets makliker te maak, maar mense is daarom nog steeds gewoond aan jou ou gewoontes. So nou ja, soos julle nou net gehoor het, ek soek vir die botter, want die botterpapier om nog die dingetjie uit te smeer. Maar kyk hoe slim is hulle deesdae. Maar okay, ons los hulle maar so. Bly julle ingeskakel. Ons is nou weer terug. Julle het gesien hoe lekker mors die klim uit hier in haar ding en ek is weer die domste een wat hy kan kry oor die beker ding wat ek nog altyd wonder waar is die tydjie om my goed uit te gooi, maar al die tyd kom dit onder uit, maar alright, ek los maar vir julle wat so slim is. Nou, Rishta, wat maak jy nou hier vir my, want ek sien hier's 'n lekker klompie goedjies hierso. Okay, so it all depends on how you like to decorate it and what do you like. Goed. So if you like just chocolate, you can decorate it with chocolate. I personally prefer caramel, cream, and chocolate. Hallo, onthou nou net, né? Dis die eerste Saterdag van Ramadan. So dis 'n Ramadan snack. So sê my nie nou kom as prins weet hier met al die cream goedjies en daai nie, 'n mens moet kos in jou lyf kry, nie al die goeders nie. So you'll bake it at 180 degrees for 20 minutes, so it goes quite fast. Alright. Put it on a cooling tray and then start decorating. Alright, laat ek gou mooi hoor, wat het jy alles hierso? Okay, so I'm going to need you to do the chocolate ganache. So for Yeah, the wat chocolate neem maar? ganache, you're going to need about 2 90-gram slabs of dairy milk chocolate So, and 1 tin of dessert cream. goed. So you're going to fold that into there until it becomes nice and smooth. So while you Almal. all of them, but you can add it portion at a time. Okay, So while okay. you're doing that, I'm Alright. going to mix a 500 ml of fresh cream on this side. Goed. Alright. Nou laat ek nou mooi. Kyk hier, ek voel jou chocolate is 'n bietjie warm, so jy het dit gesmelt, Yeah, né? I melted it in the microwave. I normally do a 1 minute interval because you don't want it to burn. Yeah. And the bowl remains warm. So if you have a small piece, allow it to melt by itself. Okay. Alright. And then you're going to mix. You're just going to fold and fold. Now you can see it's becoming a bit clumpy. Add a Nou bit net more. nog 'n ding is 'n alright. Okay. And this is my fresh cream, 500 ml fresh cream I'm going to use. I want lots of fresh cream. A buka treat. 'n boekatreet. Maar by die einde van die dag na die hele boekatreet het 'n mens 10 kilos weer opgetel. En julle kan wel sien hoe lyk ek al nou van al die Proe. Nee, baie lekker. Okay nou. Ek moet nog sê is nog voel nogal lekker om so hierdie goedjies te doen, maar dis nie vir my nie. Los dit maar vir hulle wat hulle stories ken. Maar die is nog glad nie vir my nie. But this is a straightforward recipe. It's very easy to put Maar nou together. kyk hier, as ek nou nie cream het, dan kan ek melk gebruik. For the dessert cream, you can replace with milk. But the dessert cream is nice because it makes it nice and fluffy and makes it rich, it makes it creamy, it makes it smooth. Okay. And you see your chocolate is multiplying at least by double. If you're going to add your milk, Yes. it's not going to apply as much. Double. Not going to double at all. En gaan dit nie bietjie te waterig wees ook nie? If you add portions at a time, no. That is perfect. So, and you want it runny, you want it to run from the... Okay. Wel, ek moet sê, die klim ken haar storie, né? Want sy kan dan vir jou 'n stukkie vertel of elke ding wat ek vir haar vra en daai is amazing. I've been learning to bake since I'd say the age of 13, 14. So my mom bakes all the time. So I basically stole with the eye, and then boom. En die feit dat sy die enigste meisiekind is, Yes. Amongst 2 boys, it's 18. as daai lê. Perfect. Perfect chocolate ganache. So we're just whopping up the cream. Goed, alright. In the meantime, I don't know, all depends on you how you want to decorate it. Okay. I usually put some caramel, Ja. then cream, Yeah. then the chocolate ganache. Okay. Maar nou ek gaan eers vir jou dophou. Doen jy maar gou eers, anders gaan ek nou net maar nou 'n verkeerde ding doen hierso. I'm sure you won't. We're just waiting on the cream. Alright. So you basically open it up. That's it. No. You take the caramel,
En hy is die gewone karamel wat uit die blikkie uitkom, né? Normal caramel. You can make it caramel Yourself. also, but it takes forever. Ah. So I don't want. I like lots of caramel. Perfect bukatri. So I don't know if you want to do all of this with caramel base. Alright. Okay. Dan wil ek gou daar wag gaan ek maar dan gou dit doen, né? Wat sou sê dan nou sê as dan jou Not yet. karamel? Not that's chocolate. First, Sien jy nou, kyk ek nou. now I understand. Caramel is the brown color, chocolate is the dark chocolate. Man, moet nie so wees nie, man, moet nie so wees nie. Kyk nou hier. Kyk nou net hierso. So you can feel the texture. This is what the cocoa and water does, nice and fluffy and soft. And also the baking powder. Kyk dit. Sy sit nou so mooi baie op en nou lykie vir my ek kom nou eintlik daarby nie. Ek gaan maar nou nie verder nou nog met Ek gaan nou net haar goedes opmors. Nee, wat? Abida, bly maar weg van haar goeders af. Ek gaan maar vir haar dophou. Okay, so the fresh cream is done. So we're going to do caramel. Yes. Maybe we should just do it like that. Is goed. So take your caramel. Sjoe. Nou, ek moet sê ek het groot respek vir julle wat so al die tyd net met die goeders. Maar nou kyk jy as jy so besig is. Ek sien nou vandag ook jy het hakkies aan. Werk jy altyd met hakkies aan? I try to. It depends if I have people over. Otherwise, it's flip-flops. But in the kitchen, most times I do wear something. Remind net gou vir my wat het jy nou gebruik vir jou krem? Nothing. Net die krem. Yes, that's why I said go wild with the caramel okay. because my cream is just plain fresh cream, no vanilla essence, no icing sugar, no nothing. Okay. I know you can. There's a host of things you can, but I prefer not to because I like to go wild with my caramel. Nou maak of my een of twee keer heeltemal klaar laat die mense net kan sien hoe lyk dit heeltemal as dit klaar is voordat ons aangaan met die anders voor die tyd ons inhaal. Okay, so you're gonna pop that. Make a nice flour. That's it. Put some more. Ja. I need you to do your piping skills, eh? So you're gonna do Ek kan that. sien ja, julle leer. By the way, gaan julle na 'n leerskool toe om al hierdie goedes te leer. Like I learned from my mom. As I went along, my mom just okay, fine. Maar daar is 'n sekere skool waar julle wat leer om te bake om te gaan. The ease is various. So it's like pastry chef, baking, cooking, everything. So even with this, these kiddies can do cartoon cakes. Specific school for that also. Wow. Like, I can't work with icing to save my life. Those fondant icings, not for me. Give me those ones. Give me chocolate. Oh, okay. So we're gonna do that. Daar gaan die chocolate nou. You wanted lots because you fasted a whole day. You want to. Does it? Mens kan sien sy's 'n sweet tant. Mens kan sien ja. Okay, so now I like to give the, it's all about the look. Look, yes. So Mens eet mos met jou oë. That's it. Before Buka, when the cookies come around you, I want that, mom. So like that. That's it. En ek kan sien as hy nou in die bord is en as miskien dan loop hy die chocolate nou Then nog it runs. oor, né? And now if you want to, you can add Wow. just a final touch to it. Does it? All depends on how you like it. Are you going to finish up the rest? Ek gaan nie mors met jou. Okay, at least just one. Moet ek Just net one een of draai? those ones. Moet ek draai? Okay, kom ons kyk. Kom ons kyk Abida, wat jy nou weer aan? That's it. Perfect. Zet die kopje op. Nie kwaai, nie, maar okay, is alright. Sit die koppie op, daar sê. And then you can go wild with the chocolate ganache. Daar's jou There's goed, little chocolate balls, Okay. strawberries. Ja, gaan niet te veel, maar nee, maar mors ek hier, gaan nie goed reg oor nou, né? Ek los dit maar net so. So I'm going to do this one here. That's it. It's different ways of decorating it. I leave the circle open. Okay, dan is White jou... chocolate. Ja, en jou strawberry, en waar is jou 'n halwe strawberry gegroep? Nog 'n Don't forget the strawberry. pretty stick. Ja, ek sien ja. Ek sien jou pretty stick. En dan gaan ek binne-in, né? That's it. Sjoe. Waar is jou oulike raspertjie? Daar sê. kleintjie. Ja. Oh, daar sê. Kyk die oulike raspertjie man. Sien julle hiersa? Kyk hier. Wag. Watter kant? Hier kant. Okay. Enigiets.
Jo, man, julle man, jo. Perfect. Jo man, waar is jou boue? Daar sy. Daar sy, laat ek gou vir julle wys. Ek might miskien nou nie kwaai wees nie, né? Maar kyk hier, ek het daarom iets probeer, maar kyk waar stukkies. Wel, ek kan julle sê, ek kan nou nie vandag proe nie. Even nou, die ding lyk nou vir jou so verskriklik lekker, maar ja wat, ek kan later proe, wanneer ons natuurlik ons sopoasa gaan breek. En ek hoop jy die dag lekker geniet saam met my en Arishta Arend Body. Tot volgende keer, mooi bly, ek is Abida Dixon Mohammed en volgende week gaan kuier ek vir Auntie Soraya Abrams in haar kombuis.